si Kristo nangandoy gyud nga kita dunay pagtuo. Nya aron pagtino nga kita motuo, iyang gitaptapan ang iyang kaugalingon sa ordinaryong kahimtang sa tao dinhis kalibutan. Pero ang iyang gisulti kamatuoran nga siya anak sa Dios, nga siya Dios, nga siya wap agani na tao or wap ay nabuhat bisan unsa, diha na siya. Apan ang mga leader sa kalibutan panahon ni Kristo gani hangtod karon di gyud mudawat sa iyang pagpamatuod nga siya Ginoo, nga siya mao'y nagbuhat sa tanan. Gilingian na imong tupad nga motuo ka nga kining atong gisimba mao ni nagbuhat nimo. Ingna tuo mo nga kining ato rong gisimba mao ni ang nagbuhat nimo. Oy, ay na lang ko ana. Kasagaran nato ang atong pagtuo nga kining atong gisimba ato ning sulugoon, ato ning sugoon nga Ginoo ayuha ko, Ginoo tabangi ko sa akong exam, Ginoo tantangi ko aning akong mga kahuyangan, Ginoo usbaning batasan sa akong bana sa akong asawa, Ginoo himuang malampuso ng akong mga anak, Ginoo protektahi sa katalagman ang akong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo ma-promote unta ko, Ginoo sa unsa na itong gisugo sa Ginoo. Wa kita mo ingon Ginoo sugo ako, mianhi ko aron pagtuman sa imong kabubuton. Kinsa may inyong niingon anak karon nga ni adinhi nga niingon Ginoo ni ako sugo ako kay mutuman ko sa imong sugo kay ako kang Ginoo. Tas kamot bantayan na itulo ka buok kamong uban nanugo sa Ginoo. Nya unsa may mahitabo kung kita magpasugo sa Ginoo, unsa may udang mahitabo, mawa gining atong kabalakas kinabuhi. Kamong niisas kamot wa mo mabalaka nga masakit mo, ha? Maayo kay wa na mo musanong. Wa mo mabalaka nga ang inyong mga mahal sa kinabuhi basig ba disgrasya toron, ha? Wa na mo mabalaka na. Oh, mga naong pa lang ninyo mabalako na kaistanan. Di na mo mahadlok nga maglinog ron nya mga matay tangtanan. Di mo mingon simbako. Oh, mao na siya. Mo na ningos Kristo mawa gining atong kahadlo kabalaka basta motuo taniya nga siya mo'y Ginoo. Kay matod pa niya kun maminaw lang gyud mo og mutuman mo sa akong mga pulong, di na gyud mo mamatay. Nga naman kay ang iyang pulong espiritu man og kinabuhi. Kining kamatayon nga atong gitan-aw dinis kalibutan nga murag ngilok ay paminawon, murag hadlok itas tanan, dili man gyud ni kamatayon para ni Kristo. Kung siya ipatan-awon ani, mura ra manig, mura ra gyud kag ni biya ba kanang mura kag ni panaw, pero nagpabilin nga ikaw ra gyapon na. Ngilingay mong tupad ingna gusto na kang mupanaw, ingna kano gusto kang mupanaw kay kanira bang nahibaw tag-asa ta mupanaw, magdepende na ade kining atong pagbati atong bation depende na kung asa ta padung mupanaw. Nahiuban dinhi mo simba padung na mulargas gawas, Father, i-bless ko, Father, anak kay naong ba? Nga naman siya, mularga na ko siyo is, Father, na naman ko'y working visa. I-bless ko, Father, nga maayo akong panaw. Ang naong ga-smile. Kaya nga naman, working visa, United States of America. Para sa mga Pilipino, muradyog kag ni adtog langit, anak. Mo na mag-smile ka kay
sus pader, uy, thank you kay Ginoo pader, mularga na gyud ko. Nasay magpa-bless na to diri pader, makalarga na gyud ko pader, siman man ko pader, nya nadawat na gyud ko, musakay na ko ron pader. Smiling kay ignaw. Lahi sad ka nang moingon nga, pader na ako'y stage 4 cancer, pader i-place ko palihog pader be, nga maayo ko pader, ana. Lahi sad ang bation ka nang moingon nga, pader mo take ko sa board exam, pader palihog in town, pader i-place ko pader be, kay mo take ko sa board exam. Subo sa silang mga naong, mamulakon. Depende na kung asa ka pa doong mo panaw, be karon ang langit, mao may pinakanindot nga lugar, maoy labing nindot, labing malipayon. Saman, ganahan na mong mupanaw. Ay. Wah. Sungan naong ayaw sa karon pa diri. Not now. Pareha sa among speaker kagahapon, gulang-gulang naman to siya nga pari. Ningon din siya, I'm very happy nga nakita nako karon nga niya ning synodality, synod of synodality, kay para niya mauna gid ni ang tinuod nga simbahan. Dugay na kay siyang pari, karon pagid siya nakakita nga ang simbahan nahimo na yung tinuod nga simbahan nga magpaminaway, magtinabangay, magkuyog yun sa panaw, dili na magsigilag diktar ang mga leaders niya, sunod ang mga members, magpaminaway na yun. Ingon dayon siya, slipay gyud kay kustanan pag human aning synod, kay sila may nag-attend dito atong synod of synodality dito sa Roma. Ingon din siya, nakaingon ko, Lord, you may now let your servant go in peace. Mura ba katong gisulti ni Simeon ba? Pagkakita niya sa Ginoo, pwede na gyud kong mamatay nga malinawon, kay nakita ko na sa kaugalingon kong mga mata ang manluluwas sa kalibutan. Iya sa nang gisulti nga nangatawa dayon me siya, pero ako gisumpayan, not now. Mao na atong style, bisag galisod na, bisag tiwasono na, moingon lang yapon, not now. Nusam di ay na kanusam man day ka mo panaw, unya na sag mabiktima na sag kasiyawa, unya na sag daghan na sag kay kagsala. Nganong not now man, kay doon na pa kay mga attachments din is kalibutan nya. The attachment of this world is the source of evils. Kanang tanang attachment, attach ka sa imong mata, kay nindot kay kag mata. Attach ka sa imong kilay, kay nindot kay kag kilay. Na-attach na gyud ka nang imong pilok, kay bawog na kay kag pilok, kay imong gisumpayan og plastic, attach na kay kaana, makayawa biya na. Oh, kana gagmay pa kay nang mga butang, ang kuyaw na attach na kanang imong mga alahas, kanang imong mga dollars, kanang imong mga millions, kanang imong mga billions, attach na kay kanang imong mga tanom dias imong balay, kay portigyong nindutan imong mga tanom, dako kay kag nataran nga imo jung gipuno sa tanom nga mga healthy kaayo, yang imong mga silingan dehydrated, kay mga naong malnourished, kay mga naong kay wa na gani kainom bisan nalagbog naong tubig. Ang ilang mainom dito ang kana yung tubig nga mobaha gikan sa imong dako kay atop sa imong balay, nga adto gyud mo bulog ang tubig padung sa silingan nga dili na madawat sa drainage og mo overflow dayon ngadto sa mga balay nga pobre, di na sila katog kay sanapan as tubig sa imong balay. Attach kay kaana, asa ka kapadong, mao na hadlok na kang mupanaw. Sige, lingay mong tupad katapusang lingi kablita ingna okay ra nimo na isabat ina okay ra nimo mupanaw na ta karon. Nakuyog ta panaw ta karon. Ningon sa dangosang ikalay una. Sus gyud taon karon
himuon na sa namong mga pari karong adlaw ang among pagbag-o sa among panaad isip mga ordained ministers. Ang Christmas kada tuig amo ng pagahimuon. Iampo mi kaming mga pari, mga obispo nga unta malig-on gud mi aning among pagtuo kay daghan na kaing distortions. Kung sa sounds pa mi magbadyong na, magsiyok na, di na lami paminaon ang among kinabuhi, di na nindot tan-aon kay matod pa sa mga ni resulta sa synodality nga mga survey nga 4 na katuig gisigihan og balik-balik og survey, consultation nya assembly na sad ang resulta, consultation na sad gi-share kagahapon nga rinamo nay uban ditong sharing sakit paminaon niingon kamong mga pari mura mamog confusing kay ang inyong project sa parokya mag-usab-usab depende las pari nga nilingkod wala mo'y continuity nya confusing sad mo kay hadlok ka mo bahin aning mga butang nga lumalabay imbis kamo mo'y mutudlo namo nga dili mi mahadlok nga mubiya sa kalibutan kamo naman oy hadlok kaayo attach kaayo aning mga material things in the world na distorted na ba ang purpose nganong nagpa-ordain mi mo na iampo nga mabalik unta mi sa kahapsay sa among kinabuhi. Taman iampo mi ninyo dili ana ako magampo sa ko ninyo nga mausab sad unta ng inyong kinaiya labi na gyud anang sige gyud og panglibak nga iapil sad mi ninyo usahay nga unta dili na unta mo manglibak nga kami sad di na sad mi maglagot kon libakon nga din asad mi maglinibakay sa usag-usag kami ra ba na mga meeting ingnon dayon may tambong yung meeting nga naman ug di ka mo tambong ikagyoy sumsuman sa libak na muna tambong na lang aron dili kalibakon astila no distorted nga mga kinaiya mo ni atong iampo magrinyo ta karon sang tuiga muhimo na sa tas atong umaabot nga Holy Week ala magrinyo sad ta sa atong faithfulness ngadto ni Kristo nga nag-antos ug nagpakamatay aron lang kita maluwas manindog na ta.